Sesuai request tambal ban. Nyapa kok senengane tambal ban? Ben bledos. Ya Allah. Suka yang bledos-bledos. Soalnya ternyata akeh sing bocor halus. Oh ya benar. Bocornya tipis-tipis dari Mas Heru. Halus. Tadi halus, didelok ora kena ning kempos. Yo, lanjut. Aneka MN Fun Fest. Hey! Woo! Pecah maneh esok-esok rezekine podong